Asa ka og explain, habar sa basta na. Sa manen na currently niya kapirad na igaw iso ceasefire inako Friday gitu kaya po nagyang ceasefire. So still giyang kaya kuan Israel na diniyang pendi pamumbuan sa mayto agyang kaya Hezbollah udi na disiran ro di tidawa. Maliwanagan na violation si sagyang kaya agreement agyang kaya Iran nagugyang kaya Amerika. So sabab roon na kagiya yang kaya Israel na violate sa yang kaya agreement na kaya close na yang Strait of Hormuz sabab sa yang violation na Israel. So ginan update ta no isa ko isa gawi. So pagilenta no anto na yung mga pad uba man anya na ba minitarg udi na tunay siwa ni Netanyahu sa yang kaya gawi kagay nagoy man to. Station kata siya kinya Vice President Vance Peter yan na giyang ko na bitiara. Udi na kinidarpaan si sagyang kaya bitiara sa Switzerland. Naman na niyan na mapia ko na kiyang ganata Iran. So yaman na niyan mga pagarya ipineneo tano kiramu nagutano bupu no. Tubad-tubad tanoron pa si. Yaman na niyan nagyang kaya ceasefire agyang Amerika agugyang kaya Iran. Agyang kaya Amerika nagagarantiyan yan na Iran, Israel. So gyang kaya Israel na violate paman na supak ay matatago sa gyang to agreement na all France. Ay man yan na piya karera giranon, piya katanatan na Iran na including Lebanon. So ginan kagiya di manimba kagyang kaya Israel na naginan. Kaya close na Strait of Hormuz. So giyang kaya 60 days nang BTR ay matatagusin ng BTRan so final agreement. Actually nagyang 60 days na this is just a temporary. Matagbod na 60 days. Taman sa magayon siran kaya pinaka-antap. Sisagyang kaya ceasefire na final ceasefire. Why? Final ceasefire. Gina di pangilihan sa okay. So ay bu di ka-resolve, di ka-kuma, di ka-kawasangan na final ceasefire between America ug nga Iran. Nagyang nuclear enrichment. Oy, gana na di ka mobile sa Iran na sa nuclear nuclear bomb. We na miyaw na chuketero na Iran. Amiatid na inak na ba kami di mobile sa emanan yan na mga chemical weapon nga ninsan. Benar-benar na nuclear facility sa amin nagi na ayamanan yan na para ini sa giyang kaya electricity o di na research o di na nga ninsan. Actually na giyang kaya admanarok tanoron sa Pilipinas agiyang kaya nuclear facilities with na Taimotoy Marcos Jr. Senior na nadamitaros sa manana kaya ganakan. So diren kagalaw ko man ipkelak so suldun naka bawa na i-produce na sa power. Okay. So, ginan. Going back sa ngota di tano di panutul na, giyang kaya ceasefire, na kanabay ni tanitiasa, ka 60 days buaya. So, aya purpose nga na, ayamanan niya na ceasefire, naasar ka, mitarg pa si sudi ka tidawa. Mitarg, orya, siku 60 days, na ambitiaran so final agreement. Anto na ititwa kapasada ni Rana tanitiasa. Ginan. So, ayamanan yan na kagi ito na ni. Kagi na inider pa sa Switzerland agyang kaya bitiara si ko ceasefire. Bitiara ko final ceasefire. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. So gitu ba mana niya na 60 days na aya purposanan na mitarag sukat tidawa kaan mabitira giyang kaya tanit sa ceasefire. Okay, so aya problema man to nagyang kaya Israel na sumusupak. Nagyang kaya Israel na aakon niya kiniya Trump. So ginan. Sipman si Israel
Na di niyan ke direkta, aban niyan konfronta, o di na pumakasakit sa katero, agi nga Amerika, totaanan, away. Ugid na di makatero, na igira sa leo, kauto. Ikadua, na di yun hindi merevolusyon si Israel para kay Amerika. Kaya man yan na kagiya, didin mambukay si Pamana, giya nga Israel na didin kay si yan na rin. Pagayong ano si udi na gie, antunay ka ba udidin. Kagiya, inako yakin niya Amerika. Wait, napipikir na Amerika, at tigyan na, man niya na matagay 60 days, na along the way, sisagyan ka na nabitira, na nakapakayap, singitan ni Ran sa akwan. So, February sisagyan nga Lebanon, uway ka, kung mabusuras, akitigli yakin niya akwan, Netanyahu sa ginawa niyan, kita pala kanyan sa kapngubatan niyan sa Lebanon nakasar, andiriku sa panglo. Udi na puwersa. Matan udi pa magagawa kadutag yung mga Arabo. So ginan, aya marayag siya mga pagarya. Agita man ni manto na napagpimra na tigi na paduna kay akwan, paduna kay agasa. Kaya pitirosan na all France. Uy natanudan tano ka giyang kaya gasa na sa lakaw ya front. Kana ba ni tigta created by kwan. Aya pugmin na all France. Nagyang utama mga Shia, purely Shia. Datarangan na sa Lebanon na purely na mga Shia. Datar mambuag yang kaya Yemen na purely nga na mga Shiasan. Agug yang kaya si San sa Iraq, oay, yan na mga Kurdistan, na pure na mga Shia. So gina ni pagminsan, oay, eman na yan na isa sira na diyon di mag-manage. Oay, so gina ni pagminsan na all France. So si Sagyang Lebanon na klarong tanong, kanabayran na ng France. Kanabayran na no pa makokontrol. Uy, nasa kami nanguna na marayaga pugupan sira nagyang kaya Iran dito. So ginan mga pagarya, tumakalaron tanuro no to, kahit nakataw tanuro na pa dun. Ugay na negative ka, salakaw mambu bitiarasan. Salakaw mambu bitiarasan. Peter wagyang kaya si US Vice President si Vance. Agyang kaya ko na Tehran, managyang kaya Iran na Miniug. Saya manan yan na pagka-inspeksyon. Agyang kaya United Nation, agyang kaya nuclear facilities, agyang kaya Iran. Namapyaw to. Why? Ugid na agyang kaya Iran, na din yan surindir no bato talya pagkiginak. Kagiya, sa kupaganay, nagyang kaya Amerika na tigyan na we will cease. Ayamanan yan, nanda ka pa nami. Kaya ka ba kaya Trump na kuwan yan? Agyang kaya nuclear enrichment agyang hakwan. So, did na nan yung nagyang kaya Iran. So, kataya, mapay ni, detar mang Strait of Hormuz, ayad na kabay Amerika na sira ni kuwan. Okay. We na did na nan yung nagyang kaya Iran. So, aya ini yung Iran sa Strait of Hormuz na makapanggira-giraysan, nagyang kaya Oman. Nakataon tanong agyang kaya Oman na sabu sa pero nagyang Iran. O di nakaalyad agyang Iran. Na, gyang kaya nuclear na did na nan pakisuldi agyang kaya kwa. Uba ibarat na aya panggira-giray ron, o di na pag-inspeksyon nun nagyang kaya Amerika. So katata nagyang kaya United Nation, why amin yung agyang kaya Iran na aya paman na open nagyang kaya United Nation, inspeksyon ni Iran nagyang nuclear facility sa gyang kaya Iran na miyaga yung sira na dua. So gyang kaya Amerika na mata na ipkilakian na uba makambala gyang kaya Iran sa kisukubian sa Amerika. Kaginan bu yaman na niya na kisukubian sa Amerika. Kapmesa ni so mga sandieta na ayabu edar ko na kuha nagyang na jet fighter na F-35. Uwid na aya di pansyaw nagyang Iran na pagkasugatiran. Pagkasugatiran. Ito yung paman nagyang Amerika na actually na sira ni miya kapangilay sa ukit. So kabasa ko kan ugyang uta 14 points. Aya manan yan na agreement na langon din to favor si sagyang Iran. Did na bon favor sa tepedebu. Sagyang kayamanan yan na Amerika. Malunga man karang-karangan. Sa kan na did
da ka na mapamikir, ubag yang kaya Amerika banyan bagi sa 300 billion US dollar agyang kaya Amerika. Agyang Iran. Nakatata. Ay manan yan na mini idira na nandi indawa-daway kay Trump. Ugid na unexpected na manan yan na inagrian ni Trump. So ginan. Katatigyan sa mga latest nuclear monitoring US to. US Vice President J.D. Vance a very good kata. Kaya tiro ni Vance na very good day of negotiation Sunday between the US and Iran and deny that bombastic statement from President Donald Trump upended negotiation. Iran has agreed to admit nuclear monitors into the country. Peter Panagyang Vice President. Manan yan, nakagiya, niya post si Trump, manan yan natigin na kapakatigyan na giyang kaya negosasyon na may tapalak uwid na Peter kaya Vance na manan yan nakanaboto benar sa aya katito niya na gipi na isay ni ko pinakamapya. Kaya pakapagmit agyang kaya Iran nagugyang kaya Amerika may pantag si sagyang kaya kiyayug agyang kaya Iran aya paka-supervise sagyang kana nuclear facility sira nagyang kaya United Nation. So seron si sagyang Lebanon conflict as for the clashes between Iran Hezbollah and Israel in southern Lebanon, Vance said Monday that talks were still a work in progress. An Israeli source said Israel is considering announcing symbolic withdrawal from minor areas in southern Lebanon. Manan yan na yung atigyan na di ka tidaw agyang kaya Israel agyang Lebanon agyang Hezbollah na still o di na si depende di imbitiaraan. Oy, imbitiaraan man natigyan na may ka isnen. We're still work in progress sa man natigyan na di ka ditano di ingalabok sa kuan. Ay manan yan na kita pala ka nga na di ka tidaw. With the tigyan an Israeli source nagyang kaya miyatero na isa siya tutul na manan yan nagyang kaya ko na Israel na adun ko na mga darpa why ay manan yan na miyang withdraw miyatrasun udi na miyatras agyang mga Israel sagyang na sabag ang mga darpa san sa southern Lebanon. Some asset unfrozen. Earlier, Iran Foreign Minister Abbas Araghchi said sanction on his country oil were with some of its frozen asset released and that reconstruction and development plan was launched. Namatan. So, BTR ko pricing asset agyang kaya Amerika. Iran. Ginanso isa ko red line agyang kaya Iran. Dira ni pagyug upa makadikiran mi petos o perakiran. Katawan tano, so kaya pa ka peridwe agyang Amerika ug agyang Iran na inprisiran so asset agyang kaya Iran. So matatagun ko mga bangko kontrolado agyang kaya Amerika. Aguso mga infrastructure ran. Udi na bayrambu nganinsan. Peter kini Araghchi man to na manan yan na so sanction si iko kapupasa sa gasolina. Kaisa ko miyaw na sa sanction na nagyang kaya kuan. Amerika agyang kaya Iran adima limited judi kapus nagyang kaya Iran. Gitu sabab amya kahina so ekonomi agyang kaya Iran. Puringan na sobra for 50%. Uway, madakala pa na millions of barrel. Miyada kapag yung Amerika. Pa na isa ka oil tanker, dua ka oil tanker, adiak pag yung Amerika. Sisagyang ko to masa. So yung manan yan, naiman to, nakaw to pimbitiara yan niran, sisagyang kaiyakwan. Isa ko mo na amnius tanong, apitero tanong na giyang Amerika, nasirang ko ni Mbel sa madaklo to ang takwan. Pitero tanong. Manan yan, nasirang ko ni paman nasiran ni penggelebek sa kada na sanction. Terus agyang kaya Bureau of Treasury agyang United States of America. So katata namin ning gulalan, agyang kaya ko na oil web. Manan yan na niya pasad na Amerika agyang uta kya lefta. Si agyang uta sanction mi pantag ko di ka pupas agyang kaya Iran sa
gas o di na crudo. Some of its prusin acid release. Nakaw to. Katayad na mitiroon na giyang kaya kuan Vice President. O di na terus nga sa giyang asinin aswatigyan sa mga pada mapaprusin acid. Agiyang kairan na miya release. Kana ba matagwa nga miya release kiran din. So therefore miya kawairan. Bunda tatago ni ran sa kuan drum. Mga drum ende pianago ni ran. And that reconstruction na padsabi binitiara ro sa Geneva udi na Switzerland nagyang kaya reconstruction nagyang kaya ayamanan niyan na Iran. Allahu Akbar. Ang development plan gusto giyang kaya pa man naka-preconstruct ka sa giyang kaya Iran kapmubali kung yang bibinasa away ato na yamanan niyan na development plan Iran away. Was launched na yamanan yan na inilanseran ro. Vance described a plan in which if we event unfreeze Iranian asset kauto. Peter punya kini Vance at tama na tigyan si iko yamanan yan na frozen asset agyang kaya Iran na miya kauto miya left udi na suwib mini wibid udi na kiyang boylan sa wibir. The money would be used to buy American agriculture product for the Iranian people. Namatan. So, mana niya, nagyanang ko na kuan, prusin asset, agyang kaya Amerika, Iran, na buy kason, so sabag yun, mana niya na ipumamasa sa materials. Udi na nga ninsa na development agyang kaya Iran, uwi na si ikakwa sa United States of America. So, ginan. Khabaron sagyang kaya CNN. Si sagyang kaya Al Jazeera, Iran war, JD Vance say great progress achieved toward final. So miya batiatan mana. So ginan so seron si sagyang kaya Iran, si sagyang kaya Amerika, inidar pa Iran. Why agyang uta first tabitiara Iran sa face to face sa Switzerland na kautwa langon no to mapia. Why? O pa maka-excited Iran na mas grabe excited yung kayamanan niya na Amerika. Sugi na pagkatanto tayo manan niya na ay na di mangilay sa ukit na giyang kaya si niya Trump. Si sagyang kaya sa news, sagyang kaya mga pada news Arab. Lebanon at the center, 5K agreement emerged from US-Iran negotiation. Katias tigyan so lima lumitaw sagyang utabitiara sa ayamanan yan na Switzerland. The first round of negotiation between Iran and United States concluded in Switzerland after nearly 18 hours of talks. Ayamanan yan na giyang kaiko na first round. Paganaya bitiara giyang kaya makambubala amia din si sagyang kaya Switzerland na adno to amia pasadiran oriano miya ka 10-20 kauras abitiara sa kiniuntod ni Ranon. Consultations and mediation effort involving Qatar and Pakistan producing a series of preliminary agreement that negotiators say could lay the ground for a final deal. Ay ba na yan? Na giyang kaiko na bitiara. Why? Sa Panamara giyang kaya di may masadan. Padsa natigyan na giyang Qatar, Pakistan, producing a series of preliminary agreements na sira niya niya na mala. Amiyang ilay sa ukit, why? Sa maadin na giyang preliminary agreement that negotiation say could lay down the ground. Ay manan yan na Peter wag yang kaya mga mediator o di na di may masadan. Ay manan yan na luka kano, kalma kano pasi. Uway, kabitiaran tan wag yang kaya manan yan na mga kailangan. So ay manan yan na giyang kay ko na delegation na giyang ako na may imbalingan siran sa giyang kaya darpa Iran. Qatar and Pakistan mediator described the talk as taking place in a positive and constructive atmosphere and said the parties had made encouraging progress toward broader agreement. Peter wag yang Qatar wag yang Pakistan. Giyang kaya tigyan na manan yan na miadin. Abitiara na langon positive, place in a positive and constructive. Ay manan yan na langon na imapya, agyang kaya manan yan na
miad na bitira. Ay man niya nagyang ka ikaw na mediator o di na di mangingi masadan. Na in-announceran agyang ka iya miya create a high level committee. Several technical working groups, sira niya man niya napambalo yung mga technical groups. Why? Di ko keribet na dataraya o ato na rin sa Burma, guni ko kuana. Ato na rin mga deso kuan. Miya create san mambu. Sira ni kuan, di siya di maingin masaden. Lagi miya create mambu, giningaran rin sa high level kuan committee. While no final deal was reached, a statement issued by Iran's negotiation team, mediator, and Iranian officials point to 5 major understanding that emerged from the opening round. With the tigyan nagyang kaya miya adin sa nabitiran na paman na mi adin no pamakuan na bon kaya perman di na final. With na importante ro na mapia kaya pakasina butag yang dua asiran no pamay miyang ilay sa okit oy makasinabuta ini. Paganayag yung lima ko na nabitiara ini der paro ayamanan yan na mapiaki abitiara on. Lebanon emerged as the most immediate issue addressed during the talks. Ay ako na mala lumitaw ro o di na miad ro bitiara na mi pantag sisagyang kaya Israel. Udi nagyang adika tidawa san sa Lebanon. Yang uta 14 points. Langon tano ay kiyamentayan. Oy. Isa ko ibalita tanong na. Aya paganay ro, number 1 ro. Nayamanan yan na ending the war including Lebanon. Gitu sabab agyang oriyan ko nagyang opening remarks na ayad na paganay ro amya balas na ando man ay ki-implement. Ito na niya miya lubatay. Ay manan yan na oriyan ko nagyang kaya opening remarks na ayad na pagan niya miniswira ro na kailangan natigyan Peter wagyang kaya according to Almayadin Geneva Peter wagyang kaya mismo kaya si miya din sa Geneva way na ayad na miyag opening remarks nagyang kaya Geneva. Siya kanya Geneva Bureau Chief na ayad na tigyan na pagan niya miya teroyan na ando man ay ki-implement agyang kaya Article 1, udi na mapapadalam sa giyang utapagang paganay, ay mapadalmon na ending of the war including Lebanon. So, ginang ko ni paganay, amya discuss ro. Iranian and Qatari delegation also held a separate consultation specifically focused on the Lebanon ceasefire. Giyang ko na Iranian, udi na giyang kaya Iranian o giyang Qatar, asiran so mala negotiator, why? Na ayad na mala afyokosan nira nagyang kaya Lebanon ceasefire. Iranian Foreign Minister spokesman Ismail Bagir later confirmed that the parties agreed to establish a mechanism to monitor kata. Isu dia kan ditero na mechanism. Agreed to establish a mechanism to monitor implementation of the ceasefire provision contained in the Memorandum of Understanding. Ayaman na niyan na pitero agyang kaya Iranian Foreign Minister spokesman na si Ismail Vagi na oriyan nagyang meeting na pitero yan. Confirm yan. Ad na tigyan the parties agree. Gyang atigyan na makambubala gyang kaya Iran o gyang Amerika na miyagayon sira na ad na makareate a mechanism as siran iyamanan yan na monitor si ko kipag-implementan si sagyang kay 14 points agreement between Iran ag gyang kaya Amerika. So, miad nagyang mekanismo, sira ni tutukon. Sira ni tutuksan si iko kipag-implementan nun as per ayamanan yan na agreement. So, sadin sab ka diran ro di mambitira, way, na giyang mediator, ayamanan yan na mekanismo na ka-agreean ro na supervise nira na automatically na ipag-implement. Ginan. Isa niya mapia gayon na nagyang kaya makambubala maad nagyang kaya mediator maad nagyang kaya mechanism asira ni monitor sa aking pag-implementa na isa gyang kapasadan. The mechanism known as the conflict resolution cell kauto.
Diyan ako na mechanism known as the nayamanan yan na sirang ko nayamanan yan na monitor o di na solusyon sa giyang kayamanan yan na conflict. Why? O di na di pagayunan. While will operate with the participation of mediating parties and intended to ensure the ceasefire remain sustainable. Padsaya manan emala kuan yan padsa participation will operate o di na sira ni pag-operate sa manan yan na with operate with the participation of mediating. Ay manan yan nagyang kana na mechanism na tandem sira na ugyang kaya mediator. Ay mediator na Qatar, Pakistan, na ugyang Saudi Arabia, giyang kaya tunanan. Why? Na sira ni partner ay manan yan na di makipag-coordinate ito pa masag yung mediator. Intended to ensure na ay manan yan na ayaw ko na malasabab na pag-insuran o di na sigurado na giyang kaya mechanism giyang kaya agreement na sustainable manan yan na ma-sustain o di na minggulalan kauto. Iranian officials said the arrangement would observe development related to the ceasefire and provide framework for addressing violation. Yang Iranian officials said na Peter Iran, ayaman niya na kailangan natigyan, why? May nakatano. Agyang ayaman niya na may pantag si sagyang ceasefire, why? Ngula lang sagyang provided a framework to addressing a violation. Ayaman niya na may nangka. Agyang uta mga violation si sagyang agreement, why? So, yuto yamanan yan na number 1 ro, may pantag sa gyang Lebanon, o kaya kreita sa gyang kaya high-level committee, why, o di na gyang kaya mechanism, why. So, inarinsiran ro, paganay, sa gyang paganay ro na andamanay ki-implementan, sa gyang kaya pasadan. Agu ma-ensure gyang mechanism sustainable, o agyang kaya manan yan na agreement, nagu mi-implement piya. Nayamala na, minggulala na gyang kaya Article 1, ginan so complete ceasefire all fronts. So ginan isa niya mapia kag yung kaya ko create a mechanism na sigurado na adna tawro na Amerika, adna tawro na Iran, adna tawro na ginan ni kulaw la kapa kaya adi na makapuno sa Israel na sira ni monitorsan adna makapuno sa United Nation ginan. Udi na nga na mga lumalamba ka. Away. Ikadua, direct communication channel on the Strait of Hormuz. Negotiation, so ikadua na may pantag manay sa giyang Strait of Hormuz. Negotiators also reached an understanding regarding the Strait of Hormuz, one of the world's most strategically important maritime routes. Ikadua ko na biniterera na giyang Strait of Hormuz. Why? Andi man ay barat na kalakaan na Ethiopia. Why? Katawan tano, tigin ni isa. Pinaka world most strategically important import maritimes. Gi malaya manan yan na makakailangan agyang mga country. Why? Sagi nga kipugukitan sa nga lana, oil, o crude. According to the Iranian delegation media committee, the parties agreed to establish a communication channel through which government and relevant actors can directly communicate with Iran regarding navigation concerns and implementation of disputes. So, manan yan na miyag-create pa nagyang kaya kwan. So, according to Iran delegation media committee, manan yan na pag-create siya sa channel. Udi na pag-create siya pa makasiraktan na group chat ibarat. Udi na nganin siya ni pumbuelan ni Ran di siya nun di makambibitiara directly kauto. So kanaba si pan miya pero ba GC udi na group chat pero pero si na create siya sa channel paman na gyang Amerika na diri churu so katero yan na kauto paman na ro siya di makatutuna sa nga channel intended only for
Ayaman na niyan na Strait of Hormuz. Wana mga problema na gibu kapakayo pa makakuan website o di na nganinsan channel apiteruran. Uwi na kanabot man channel TV. Okay. According to the the mechanism is intended to support discussion surrounding the management and the gradual reopening of the Strait of Hormuz. So, yung mechanism na isa pa na sira na yamanan yan na support discussion surrounding the management. Yamanan yan. Nagyang kaya mechanism na padapanan sa monitor niyan. Why? Agyang kaya kapmanid siya, sisagyang kaya manan niya nakapukit sa Strait of Hormuz. Sisang gradually opening. So, when you see gradually, nakanaba, katay ukit ka no din. Di, kapakayanan na ad na mga ukit-ukit. O di na, iman to agawin na katay sa pagukit. Iman to agawin na kauto sa pagukit. So, still, gradually, may to nagubo ka build pa open. So, sama na yan. Ay manan yan, nadataro pupakapilatan. Wah. So, takataw naging Pilipinas, sumiyakaganatang na barkwiran. Shoutout sa 164 live views. Proceeds. Peter, wag yan kaya Iranian officials. Na manan yan so, arrangement as a part of a broader effort to address operational concern and prevent misunderstanding as implementation of the memorandum. Ayan niya natigyan na giyang atigyan na agreement as part of a border effort na padisiku yaman niya na kailangan na Panamar sa ando man pa man na may implement PPA agi ang kaya memorandum of understanding sama daw nagyang uta misunderstanding as implementation of the memorandum. Ay manan yan na kailangan na di makasisinabuta tao sa kipag-implementan sa giyang kaya memorandum of understanding sa madaw nagyang uto ano man ay kadaw nagyang uto misunderstanding. Ay data rin na pamanam ya makinig ka sa katero gitu pugmin si agyang Iran. Ay man na monitor tanu IPP ano man ay ki-implement yan. So gina. So kadua miya bitira ro nagyang Strait of Hormuz oy ando man ay man niya naki-implement yan PPA. So katatan main bulbum pa nagyang kaya mechanism. So mapya gyang kana na ikatlo nagyang technical working group ana 60-day roadmap ko to. Miyag create. So sa lakop na nga na kuwan, na niya na mechanism na adna miya create technical working group. When you say technical working group, nag-iiso na niya na mga kapasaden, mga technical mga kakeratas, so langon kiran roop ki charge. Roadmap pa udi nag-iina para ini sa 60 days. Aging nga inad na technical working group. Another major outcome na padatigyan na mala miya pasad saan sa nabitya sa Switzerland was a creation of several technical working group tasked with preparing the next piece of negotiation. Kauto. Kana ba totally secretary bu. Kaya man niyan nasira no pa may task with preparing the next piece of negotiation. Kaya man niyan advance run. Sira ni facilitate si ko mga oras, mga gawi under pa, benda gina ni sigura dua galabukirang kay technical working groups. So gitigin na technical working group, nasira ni prepared siya giyang kaya by piece, o di na next piece, na lango nira no to plan sa dun. So mga oras, mga derpa, wando ketago, giya antay kailangan. Through sa giyang technical working group. So Peter wag yang kaya siya kinya Baki, ito ang tanga Baki. The parties agree to establish term focusing on kauto. Ay man niyan na Peter pinagyang si Baki at tigyan na kailangan na giyang kaya both parties na yaman niyan na maadin so grupo udi na
formation to kao to. Pwede siya sa nga ng technical working group na pagadid niran. So, yaman na niyan na kasupervise sa siya kaya nuclear issues. Ay man niyan na detaro kagi ayap supervise na United Nations na sira ni pang-arrange. Sira ni detaro sa coordination. Pada na sa galbo kagi technical working groups. Why? Naka-focus siran sa giyang kaya nuclear issues. Why? Ito na yung mga pag-inspeksyon na giyang United Nations na kapacilitatiran. Sira ni pa coordinate sa Iran, ginan, sira ni pa coordinate sa Amerika. Pad sa tutukan na technical working group, naging sanctions and implementation of mechanism. Ay manan yan na pad sa tutukan ng technical working group, na manan yan na tutukan nila naging kaya system, mechanism. Why? Okay to kita gyang kipag-implement sa gyang kaya roadmap. Ay manan na roadmap na gyang kaya manan na pamana gumyures ka. Why? Sa kayong guris sa kata so dapat na saulan na kata so miya pasad. Dapat na manan niya 45 days na kata, 60 days na kata. So gina ni roadmap. Technical discussion are expected to resume later this week. So gyang ako na discussion. Actually, nagyang gaya na penditil nira na. Uman siran dumar pa na penditil nira ng tunay suun. Na sisa na technical working group, siran ni makinigan. Why? True, nagyang gaya mampu era na uging Amerika, nagibo diran di katero. Nakauto so technical working group, siran ni diun di ingulaw. Nakauto mambuswaya manan yan na komite na sira ni dinggulala. So man yan naging era na ugi Amerika nagibo diran di kuan kapag waya. Nasuki pag-implementa nun na inibigay sa isa ka grupo. So ging mambu Amerika na did na labutian san kay inibigay sumagalubog sa ging ang bala-bala. So ay kaswa naging technical working group na sira ni puli communication. Why? So ginan. Paninta miya katudong arka. Akan abaro to isusurat. Ay man yan. Nagyang ko kailangan ko nagyang kaya Iran, agugyang kaya Iran officials stress that US and Iran delegation merely presented the respective position on the ay masusuyan nagyang nuclear BTR na dapan matouch. We nang to Sapporo, yung to number 3 do to na pagkitotokan kiran ng technical working groups agyang ayamanan niya na nuclear. Ugid na sama na dapat na official pahayag agyang kaya Iran si Khamenei auging Amerika anto na 82 basta miyaguya si Iran. So ay tigin na mapya agyang kaya Iranian officials auging kaya manan na Amerika na delegation na mi present Iran udi na mapakaila Iran anto na 82 tindigiran sa agyang kaya nuclear program. So gina gitu ay agyang tutulating na kailangan naging Iranian officials o agyang American delegates na kaya taniran anto na ititutin giran si owa so gina with na gyang tamiabat yata no na miatat siran no to ay manan yan na kwan pag supervise na United Nations. Iran also emphasized that formal negotiation toward a final agreement will only begin after implementation of several key provision of memorandum. Ate, giyang Iran na piyakatan na Iran. Ay manan yan na in-emphasize sa Iran, udi na piyakisabutan Iran as the formal negotiation toward final agreement. Giyang atigyan na BTR tanong si ko di ka pangilya si ko final agreement will only begin after implementation of several key provision of the memorandum. Oto, Peter wag nga Iran, inimpasay sira na giyang atigyan na kapang BTR managyan na ki admiransan. Kapang BTR negotiation may pantag sa giyang kaya tanitiasa ceasefire na kailangan na i-implementan wadaan.
So, importante, si sagyang kayamanan yan, na 60 di sa kaya pasadan. Aya pagmin sa Iran, nagyang kaya Lebanon. Kailangan namin implementa na natin yan. Aya matataguro na, ceasefire all fronts including Lebanon na kailangan na mabitiaratan man. Minggulala na daan. Gina natin ni formal, kakabitiaratan. Udi na kambitiaratan sa nga na nasungan tano final agreement. Kagina ni kaya pasadan. Gina 60 days na uta ka ba sa korkano? Nampulu gawi bitiara ceasefire para sa iko pupangilay na final agreement. Aya final agreement pupangilay na tanitia sa ceasefire. Kauto. Include maintaining the ceasefire. Kauto. Aya tingin na matatagusan na provision na kailangan naming gulalan. Padisa na tigyan so mami-maintain. O di na maadin so ceasefire. Beginning step to lift the naval blockade. Ago kailangan na yamanan yan na kapunan immediately agyang kaya US blockade. Nagyang kana na katitarataksan agyang kana na Navy, mga naval Amerika na kailangan natigin na ayaman na nakapunan na isa magaan. Releasing frozen Iranian assets. Na kailangan natigin na padyang utakia pasada na pa-release niyo so ayaman na na frozen asset. Uwid nagi na miya pasadid na miya bitirad na luminiw kag isang utwa headline na manan niya na piyagayon na nira na ya. Miya release so sabag yun na ipumasa sa nganinsan si sagyang Amerika. So, yung pitero si na kaya solusyonan. Releasing frozen asset and issuing waiver related to oil export. Niya kaya giyang akuan number 3 na kaya solusyonan nira na piyagayon na niran. Kauto emanan yan na miya din sa waiver o di na karatas miya left so emanan yan na tunay alang sa giyang frozen asset. So yung number 3 na gito piya nga so solusyonan na nan piyagayon na niran. So miya release sa frozen asset so sa man nagyang ayabu ceasefire dapan sa man na kuan. Ugid na pitiriran na isni nakambitiaraon.